watiefo ne ahwefo ahaye Eben Star TV na Eben Star TV ye de dwumadie bi abaso a yato din se ensem bia bi a ensem bia bi no eye me da chihima ena me di chiame ewomu etimi sram se munyina momohwi na yen subscribe o subscribe wi a na wunwie adoma bi won chen na wodon sa yeden emia so fefefa ma yen sene de bia ye ba wonso benya bi ahweyen enti ene me baaya no mo ana me de ensem ebi mate ebi nso nte enti me se me kire mo se nanu 20th ye dane ye soro ya ye si yakochi ye sister Patricia Esiedua ni di ankasa no a popular known as Nana Agrada ofre no ho unbreakable unshakable ewo Ghana abonten so a wo se oye sika gari enkrofo kɔ ne ho ekɔgi sika duro se wo behwe ma yesi sika duro but yesi mami asemu yenye no kure eye 419 a ebi mu ka no sas eniema ye ka no 419 ebi mu ka no sika gari but ni nura kosi wara a ye ma sebika frache eye national security ekofa Nana Agrada 20th no ema yebusa ne sebika frache yebusa ne question eniema bebre because Nana Agrada ye nanu no wo bone ho mura ne yie e na obetra amantan sensan so a de o ye ne de sebi ebimu odi wo magu na yesi ukọ na hia yeso wo sotuo mu hono mu a sister enye wo ku nipa na sebi ka frache o yesika gari ma na se wo se chenchena chisika na ma wo kọ hono ma ye wo mema kantinka ene yesi machofo ne de yesi hu mu a na wankasa wo kọ wachi wo jimi ye bebo na de wakotum enu ntina ma national security ekofa no no anso hala ye busebusa ne kwhyen hwehwemu eyiyi ni pictures bebra ukọ ne ho a na odi sika gu bag mu na won kanche na sebi ka frache aye asefem Ghana force mami ye num fefefe kwa se de wo ye wo dem wo de eden ehu na mo beka ye a nano Nana Agrada last year eye kwaku manu ekọ eye ni interview na nan ka kire kwaku manu se wono Nana Agrada ne de wo ye unbeatable na obia ni hono mo obeba na hia ye so abegi sika na anye yi amawa wudi ne beko police station wo se enye ye da na no mo am kai se kwaku manu interview no na nan se wono de se wo oba ne ho na sika na anye ye ma na ko police station a hwie nsi because o se Christopher ye nya atwom o se Christopher ye nyini papa okwa sorry na se sebika fraje ka se fa Ghana wine kraba unyi nanso wo ba so tuo mu ode a na Agrada ka se sika gari a se Ghana 1 billion kra wo de beko akoje emoho esi wo se enu nti no se wo ba na sa anye yi ama wo a eye chacha obi antumi nya de enya ne hwe moma yenkohwe de si ma biase muti niema biase na Bible kan no wo se wo kwase abesam na nimu fifira prapra ni fie mu asesa de akomanya nsani nyansani ne wan yes enti bra kwaku afi unya kakra de sika gale no madibi wo cheka betu she me kai fe masa konfu a wo ye hie ni ye konfu a na busumu nimu nyansa oponse bakotu aduro na besi ho wan kasa konfu na kasa no se bibitimi wo mu na de adwuma nyansa ne wo sika duro no adwen nya me de ka cho sika duro na adwen no na de sika duro ne den para tre min so da meka I'm telling you the facts sisi akasa na akasa no de me picture ma wo street mu no sala bo na so ma sala ya da ya ba o ala tre pasa ko back wo susu masama ka police station da wo susu masama ya ka court da na ko adro na anye ya so ko police station police ni oyo de ho wo ko kokra obi ti se ne ma ko ne de Nana Agrada Ghana mpanifo se ana National Communication Authority ai wo mu ne makwan emenkrofo kasa otibi anase wunya lances ekasa na impo Nana Agrada na yesi hwehwe mu no yesi lances gro ni bio ogina ho na oye dey wo kasa kwa du pa ye di ball no ansan ye di sa sika garo ni ye dey ema International Communication Authority watu Agrada TV ni mu ye Tender TV ene ye Power TV okay yatu Agrada TV ni mu Tender TV ena Power TV sa TV mienu na Nana Agrada yesi na oni lances impo sana nam ewiemu eka na yampa nso allege enso yampa because na nan ubetumi obi oyesika gari de ebetumi aye ho na nkofo buza se
Mami oni lances na nti otumi di ne da mu niam na aye den ebe kire na wapupu ne to na unbreakable unshakable Ghana for say ne Ghana nsonsem wo ho ai enu nti na da chi ma ya to ye die se ensem bia bi enu nti ya to Agrada TV mienu Tender TV and a Power TV and a Maranatha TV and also ya den ya tum Cash TV and also a woman be ya see ya tum and a Sebika Frache TV bebre de but wouldn't say you were fedia so I ain't to him a dini na den and tremo etino a bine Kiss TV now no go for Kiss TV e obo for the yawo and almost na obofo so ne ho asembe na ba ya Sebika Frache ono so ni TV aye den yakwa aye den ekwa akotu na manfo se hwe na the money perfume so eni sika gari ni nyina e ade comment Ghana for se yatum aye den yatum ayo boy ni ho nwanwa because Sebika Frache ye ntiase kura se ono na nanse oni Agrada nya beef kakra ya yakochine ebi mu se sempo ono na ema e report yi ebi se enye wonoa enti asem de bebi ekosi ya ne se ya Agrada o se nye obofo o Cash TV, Kiss TV, Power TV, Tender TV. Ye tu ni nyina because ni nyina no omo ye adwuma baako. Sika perfume we he, sika gari na ani de he. Enuano mo me ni na ho na ye ni baby a ye friend sika gari. Eti na Agrada TV mienu na no ya tum. Ye twaso. Ensemo ye krom. Ekuapim Polo, Rosemont Brown. Ni di no akole wo gine ho mena wo Ghana nkasa Ghana for so Ghana for de mu yodum fokumfo me se na no etwa mu last year amanfo se Akuapem Polo wo kire bi wiase wo Ghana hododo in fact ebi mu se wo gu Akuapem fo animu ase ebi mu se ari na mo so mu de traba ensemsem ba sa Akuapem Polo nsemi wo de Akuapem Polo nkire se wo ye Akuapem ni mapa ana se de wo na no ye da sorry ya ye se maybe odi ni birthday no wo yi ne ho e kire ne ba no na se o na omo se eyanim guase enu nti omanpani ana se omo di akotini omanim se da bi ade na oye wakola nanim no entwa yie enti Polo yi ye de ne bekọ afiase na wakodam 90 days Ghana for say adenti na Polo de muri nkotu 90 days na Sebika Frache ye ni na afiasoa onyinyi ne to na manfo se hwe eviahwa oyi ne to a o se dross yo Polo de no won hwe enti akola no waye e ma na broso enti de de ne bekọ afiase 90 days sister na bi wom me nua ba wo hwe me bra wo hwe me papa wo hwe me amanfo asu amusu ane se nye se Akuapem Polo na ye de ne kwa afiase na ha mo won se eniema bi atwagu wo Ghana sankrofo ne kwa se nkom tena Ghana mam ho na so mo tena asase ne so kura didi no mo nom e wo se kasabri omo hye prison yayayam wo meka prison yayayam wo enfa eye ensawam prison ho ene yesi ye di Polo beku anche ye ho ane yesi Polo ye nyamfa na nko ene Ghana force ede na mpesa mudi gu yani no mudi nwia gu yani de mo se mudi ne ikọ mo si ya grant ni bail na adenti na ese basa ebi mo se da bi e wo sanke ede ko tum 3 years mo se mo san grant ni bail adenti na ese basa Ghana for Polo ya grant ni bail a eno nkire se owo fie o Sebika Frache se ne nam wiem kura no o mo si bail kura sika no yenya bi nkotri ai obi enu odi sika ye de akoto 80k se ne nsam ne nam wiem no yesi obi enu wa wanya bi akọ na ye nua ba afia soa onu sori anopa na Ghana celebrity fo muji hu munja Polo enti muni sika mu de koto eme ye ja akole enti akole mu ma ye de na kwafiase mu ye numdwa na ya munya dede ni ye na de mpese mekani nura se hwe Ghana ho na bebre se emra ni ho emra wo mu no emra wo ho pa enti se wo ye bibia hweni yie odaachi ene wanim Akuapem Polo asem no me ye sure say ya grant ni be kura me de menim say ye de ne bekọ ana say ye mfa ne nko eye tutu because amanfo a e ka say mfa kola ne nko na Sebika Frache en set example ema anuanum ebi no na Sebika Frache Ghana ye oman a ewiase nura ebu omo pa e ba se ebi mbe yi omo ho sa kire na wo na empoano na wo na obafum na se ebia wa hyeda yi ho ba ewiase nyina se ye hwe wa ye se asefum pa ego mani mu ase nti Akuapem Polo die ye de example ama me no mienu a utie mi na me sumi hwe we
ye di sebeka frache etutu ye hofo etu ye manfo se enu kwa se obatan uyiyi wo ma obia na ye nua bema ba akọ efre no ekokose wosi hey na Ghana na nkasa no mentimo ase mudi akuapim polo mu se mudi ne kwan na no asem ni si ne yekochi no wosi mudi ne kwa he wosi Ghana na nkasa no dum so ni ntino ayesa modwen ayedai adundum ana na manfo se hey ekokose shut up there na men kasa ukasa tia Ghana phone na de akuapim polo ye na nye ekokose se hey edi nti na enye wosi me babema ohuma ade wosi oba bia ni wa ohu ni maami ade amanfo se masa kan wanu tum de wo kan ni de akuapem wo ye difference wo mu kese pa etiefo moma ye ni na ho e wo niema a ye kire ye ma e wo abonten sebika frache edema de ye mfa ma abonten ye den e ma me kire amansan tintan enti de ho no se bibi san ba bia mu a aha Eben Star TV so seni atu di ni se ensem bia bi no ye de bebre mu fefefe ye be san hia ye da mase bebre mema wuremfi subscribe na mi adoma ni so ye ba na won so atenka e be je clear na won so ayede wa behwe bi ye da mase bebre